Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze muri gahunda z'amakuru yacu yo kuri tariki ya 20 ukwezi kwa kane 2026. Mu burasirazuba bwo hagati ntabwo ibintu byoroshye, ariko no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ibintu byafashe indi ntera. Uwitwa General Sultani Makenga n'umugaba mukuru w'ingabo za M23, hari igitero gikomeye cyane cyagabwe i Masisi ndetse na Minembwe. Byinshi kuri icyo gitero ndetse n'uburyo bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ba M23 barokotse iki gitero ngiye kubigarukaho, ariko uwitwa General Sultan Makenga ibintu birakomeye mwuka byaramwe. Gusa reka mbanze mpere ku nshamake makuru y'ingenzi agezweho, hanyuma tubone kugaruka kuri aya makuru yose muri rusange. Reka duhere ku burasirazuba bwo hagati ndetse n'ingaruka bukomeje kugira ku isi yose muri rusange. Biravuga yuko isi imaze guhomba miliyari 50 z'amadolari Amerika zibikomoka kuri peteroli kubera intambara ya Iran. Kuva intambara ya Iran rero yatangira, isi yahombye miliyari 50 z'amadolari Amerika nk'agaciro k'ibikomoka kuri peteroli byatumbagijwe mu minsi irenga 50 intambara imaze. Impamvu nuko rero gutunganya umutungo kamere byahagaze ndetse ntunacuruzwe ku isoko. Abahanga mu by'ubukungu bavuga ko iki ari igihombo gikomeye cyane cyabaye mu bihe bya vuba, ndetse ko ingaruka zacyo zishobora no kuzamara imyaka itari mike. Ubwo iyi ntambara yatangiraga mu mpera za Gashyantare 2026 yatumye inzira Hormuz inyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi ifungwa na Iran. Ibyagize ingaruka ku isi yose bituma ibiciro byayo bitumbagira. Iyi ntambara kandi yabangamiye ingendo, ituma inganda zatunganya uyu mutungo kamere. Ikigo cyitwa Kiplag gikusanya makuru ku isoko ry'ibikomoka kuri peteroli kigaragaza ko kuva iyi ntambara yatangira utugunguru tw'ibikomoka kuri peteroli turenga miliyoni 500 tutatunganyijwe. Ibi bikomoka kuri peteroli bingana n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Uburayi bwose ukenera ku kwezi, bingana kandi n'ibyo igisirikare cya Amerika cyakenera mu mezi 6. Muri Werurwe kuvuga mu kwezi kwa gatatu, ibihugu by'Abarabu byo mu Kigobe byahombye utugunguru miliyoni 8 buri munsi. Amavuta y'indege ibihugu nka Arabia Saudite, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Bahrain na Oman byoherezaga mu mahanga yavuye ku tugunguru miliyoni 19,600 muri Gashyantare 2026 agera kuri miliyoni 4 ndetse n'igihumbi muri Werurwe. Ni amavuta yakoreshwa mu ngendo z'indege ibihumbi 20 uva ku kibuga cy'indege cya John F Kennedy International Airport kiri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukajya nko ku cya London Heathrow cyo mu Bwongereza ndetse unasubirayo. Urumva ko ni igihombo gikomeye cyane isi ikomeje kugenda igira. Mu zindi nkuru zikomeye cyane kandi zikomeje kugenda zivugwa, ni isanganya yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugabo yagize gutya arasaba abana be bagera ku 8, harimo 7 be ndetse undi akaba yari mu byara w'abo bana. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, umugabo w'imyaka 31 y'amavuko witwa Shamari Elkins yishe arashe abana 8, 7 muri bo bakaba arabe. Aba bana biciwe mu mujyi wa Shreveport muri Leta ya Louisiana. Polisi yatangaje ko aya ari amahano akomeye cyane akozwe mu myaka ya vuba muri Amerika. Ivuga ko igikorwa nk'iki cyaherukaga kuba muri 2024. Mu bahitanywe n'iki gitero harimo abakobwa 5 n'abahungu 3 bari ku kigero cy'imyaka kuva kuri 3 kugera kuri 11. 7 mu bana bitabye Imana bavukanaga mu gihe uwo 8 yari mu byaro wabo. Muri iki gitero umuhungu w'imyaka 13 yabashije kandi gutoroka asimbuka aturutse hejuru y'inzu agira imvune idakanganye. Abagore 2 nabo kandi bakomerekeye bikomeye muri uku kurasa. Hanyuma amakuru avuga ko uyu mugabo yabanje kurasa umugore we ari nawe nyina w'abo bana 7, amusigana ibikomere bikabije. Nyuma yaje kandi kujya mu yindi nzu aho aba bana bari kumwe n'undi mugore nabo arabarasa. Uyu mugore nawe kandi akaba afite ibikomere bishyira ubuzima bwe mu kaga. Polisi ntiyatangaje icyateye umugabo kurasa aba bantu, ariko yatangaje ko abantu baba bakwiye kandi gukurikiranwa bakitabwaho mu gihe ubuzima bwabo bwo mu mutwe butameze neza, bikamenyekana amazi atararenga inkombe. CNN kimwe mu bitangazamakuru bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko kamera y'umutekano mu baturanyi yafashe amashusho y'umugabo ari guhunga asohoka mu nzu nyuma yo kurasa aba bana, yiruka yerekeza ku iduka ry'amapine riri hafi aho ngaho, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero duce no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nembe babwiye mu kanya gatoya, ariko mbere gato yo duca muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbanze mbabwire iyi nkuru. Trump yongeye gukangisha igihugu cya Iran ibitero bikomeye.
Ni perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gukangisha ibitero bikomeye bishobora gusenya ibikorwa remezo by'ingenzi mu gihe ibiganiro bigamije kugabanya umwuka mubi hagati y'impande zombi bikomeje kudindira. Bwana Trump yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kohereza intumwa mu mujyi wa Islamabad muri Pakistan n'abateganyijwe gukomereza ibiganiro na Iran. Icyakora yagaragaje ko niharamuka hatabayeho kumvikana, Amerika ishobora kandi gufata ingamba za gisirikare zikomeye zirimo kwibasira ibikorwa remezo birimo ingomero z'amashanyarazi ndetse n'ibiraro. Bibije mu gihe rero agahenge kari hagati ya Amerika, Iran na Israel kari hafi kurangira, ibintu bikomeje gutera impungenge ku mutekano w'akarere. Ibiganiro biheruka kandi byabereye Islamabad byatanze umusaruro, aho impande zombi kandi zagaragaje ko ziri kure cyane mu kumvikana ku bibazo bikomeye. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yashimangiye ko igihugu cye gifite uburenganzira busesuye bwo gukomeza gahunda yacyo ya nucleaire, avuga ko igamije ibikorwa by'amahoro ariko binyuranyije n'icyifuzo cya Amerika, isaba ko iyo gahunda kandi igabanywa cyangwa se igahagarikwa burundu. Ikindi kibazo gikomeye kiri hagati y'impande zombi imikoreshereze ya Hormuz cyangwa se Detroit d'Hormuz ifite uruhare runini cyane mu gutwara ibikomoka kuri peteroli ku isi. Iran imaze igihe ifunga ndetse no gufungura izo nzira bitewe n'ibihe by'umutekano, mu gihe Amerika kandi yashyizeho ibihano birimo no kugenzura ibyambu byayo. Iran yatangaje ko amato yose azanyura muri iyo nzira atabiherewe uburenganzira ashobora kandi gufatwa nk'afite imigambi mibi, mu gihe ivuga ko ibikorwa bya Amerika byo kuyifungira inzira z'ubucuruzi bihabanye n'amasezerano y'agahenge. Hagati mu mutekano wakajijwe cyane Islamabad mbere y'uko intumwa za Amerika zihagera, aho hashyizweho igenzura rikomeye cyane ku ngendo z'abantu ndetse n'ibinyabiziga, ndetse n'ingabo zongera kandi kuboneka mu bice bitandukanye by'umujyi. Nubwo Trump yigeze kuvuga ko Iran yemeye gutanga uranium itunganyije, ubuyobozi bw'iki gihugu bwarabihakanye buvuga ko nta masezerano nk'ayo bwigeze kandi bugirana na Amerika. Mu gihe cy'agahenge kiri kugana ku musozo, haracyarujije ko hazaza h'ibi biganiro, aho ubuyobozi bw'impande zombi kandi bukomeje kugaragaza ubushake bwo kuganira, ariko nanone bugakomeza gutanga ubutumwa bushobora kongera umwuka mubi mu mubano wabyo. Reka rero tujye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru ahari ni igitero gikomeye cyane, ndetse biranavugwa yuko iki gitero AFC 23 Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na FARDC bitanye ba mwana ku bitero byagabwe muri Masisi ndetse na Minembwe. Umutwe wa M23 na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku cyumweru buri ruhande rwashinje urundi kuba inyuma y'ibitero byagabwe muri Masisi ndetse na Minembwe hakoreshejwe drone, nyuma y'amasaha make bavuye mu biganiro by'iminsi igera kuri 5 byaberaga i Montreux muri Busuwisi. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka ku isaha y'isa 11:15 yanditse ku rubuga rwa X ko mu ijoro ryo ku itariki ya 18 cyangwa ku itariki ya 19 Mata 2026 ibiro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, no kuvuga ya coalition, zagabye ibitero mu kajagari azikoresheje imbunda ziremereye ndetse n'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa kamikaze, byibasira ibice bituwe cyane bya Karingi ndetse na Bidego biherereye muri Minembwe. Yakomeje agira ati ku cyumweru tariki ya 19 Mata 2026 ku isaha ya 9:20 izo ngabo zongeye kurasa ku gace ka Mitimingi ndetse no mu nkengero zako muri teritwari ya Masisi zikoresha indege itagira umupilote yo mu bwoko bwa CH4. AFC 23 ivuga ko iki gitero cyo ku cyumweru hari imitungo myinshi y'abaturage cyangije ndetse gishyira abatari bake mu kaga. Iruho ryavuze ko rikomeje kandi gukusanya ibimenyetso ku kwica kw'amasezerano yo guhagarika imirwano rikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, rishimangira ko igomba kurinda abaturage ndetse no gushyiraho ingamba zihagije z'umutekano, hagamijwe kandi kurinda abaturage intambara yatangijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu butegetsi biciye mu ngabo za leta FARDC ku mugoroba ku cyumweru nabwo bwashinje AFC 23 n'ingabo z'u Rwanda kongera kurenga ku byo zari ziyemeje, ziba urupfu n'akaga mu bice byo ku misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa FARDC Lieutenant Colonel Mongban Hazukei Mark yavuze ko ku mugoroba kwa gatandatu tariki ya 18 Mata 2026 indege zitagira abapilote z'ihuriro rigizwe na RDF na AFC 23 zarashe ku birindiro by'ingabo za FARDC biherereye Mikenke na Kakenke, ndetse zinatera ibisasu mu duce dutuwe n'abasivili ahitwa Point Zero. Yavuze ko imibare y'agateganyo igaragaza ko abantu 4 b'abasivili bapfuye mu gihe abandi 8 bakomeretse, aho abenshi muri bo ari abagore ndetse n'abana. FARDC yagaragaje ko ifite uburenganzira bwo gufata ingamba zose zikenewe no kwihorera mu buryo bukwiye mu rwego rw'ibyo yise kurinda abaturage.
Kinshasa na FARDC na AFC M23 bitanye ba mwana nyuma y'umunsi umwe bavuye mu biganiro byabereye i Montreux mu Busuwisi. Ibiganiro byasize impande zombi kandi zishyize umukono ku masezerano agamije gukaza uburyo bwo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge, akaba kandi ateganya ko abasirikare ba AFC M23 bagomba kwinjizwa mu rwego ruhuriweho rwo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge EGVM, bagomba kandi guhuriramo na bagenzi babo bo mu ngabo za leta. Ibitero byo muri Minembwe na Masisi kandi byabaye mu gihe impande zombi zari ziyemeje kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cy'igitero, isenya, isahura cyangwa se kwangiza ibikoresho by'ingenzi bifasha ubuzima bw'abaturage, harimo ibiribwa, ubutaka buhingwaho, umusaruro w'ubuhinzi, amatungo, ibikorwa n'ububiko bw'amazi meza, ibikorwa byifashishwa mu kuhira imyaka, ibikorwa remezo by'itumanaho n'ingufu, ndetse n'amavuriro n'amashuri muri rusange. Ibi rero ni ibikomeza kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi inkuru. Mbabwire ko amakuru aravuga yuko Ukraine, umukuru w'igipolisi yatanze imihoho inyuma yaho abapolisi bivuga ko bahunze ariko hararasigwa abantu. Umukuru w'igipolisi gishinzwe irondo muri Ukraine yitwa Yevhen Zhukov yatanze imihoho nyuma yaho babiri mu bapolisi biwe bagirijwe guhunga igitero cahitanye abantu benshi ku mugwa mukuru Kiev. Abantu 6 barapfuye, abandi 14 barakomereka ku munsi wa gatandatu nyuma yaho umugabo arashe abantu bari mwibarabara mu karere ka Horosiki mu buramenuko bwa Kiev imbere yo gufata abandi nk'imbohe mu iduka rinini Supermarché riri hafi aho. Mu nyuma yarishwe arashwe mu kurasa n'abapolisi. Kuri ico gihe amasanamu yakwiragirijwe ku mbuga ngarukana bumenyi yerekana abapolisi kandi basiga abanyagihugu aho bari bagahunga abantu. Umushikiranganje w'intwaro wo hagati mu gihugu wa Ukraine Igor Klimenko yavuze ko abo bapolisi kandi bahagarijwe kandi ko amatohoza ariko arabandanya. Yanditse ku rubuga rwa Telegram ati gukorera no gukingira abanyagihugu si ijambo gusa, biteganyizwa ko gushigikirwa n'ibikorwa bibereye ivy'umwuga na cyane cyane mu bihe kandi bitoroshe aho ubuzima bw'abantu kandi buba buri mu bibazo nk'uko yakomeje abivuga. Reka rero mbashimire mbifurize ibihe byiza.